hlekani mingisere yomgalelo NFM makombandlela nakuhlekanisa kona ngayisala station shurko la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na wikumake audio streaming yamgalelo NFM .co.za nikhalanga Pet Mathebula engwana smart wa Jimo xithanga mashingitano wachaja na makrunele wa ndandadzi ndaka wena twini la studio 13 nikuteselana ngonoko Afrika Wa Vulavula womela sweti nyiko Moken Shibambu faba singa kufika lega afu kupile awara yangwe kanhlekani wa sikona na mothamingisere wa mena twana namutlha ilava ku languta ka timhaka ta murilo wa nsawutiso nga va mahongweni swinene lava ku bula na vasama munduku seke hikuva namutlha va kha va hlangana na holobye wa timhaka ta rihanyo holobye wa timhaka ta rihanyo a kha vulavula na komiti leyi langutanaka na timhaka ta swa rihanyo epalamende va nyika xiviko xa hilaha timhaka ta ti-vaccine ti fambaka hakona kambe xivutiso lexi hi nga ka xo ka nhlekano wa sikira namuntlha i ku ri Afrika-Dzonga yi teka xiboho xa ku va pfa va yime mapfhumba ya nsawutiso hi ku tirhisa murhi wa nsawutiso wa Johnson&Johnson endzhaku ka loko ku hehliwa leswaku ku na vanhu lava va nga hetelela va vana ku tiya ka ngati endzhaku ka loko va sawutisiwe hi murhi luwa se swoleswo swi endle leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri teka xiboho xa ku va ku pfa ku yimisiwe nyana nsawutiso lowu a wu kha wu ya emahlweni hi ndlela yoleyo se xivutiso i ku we loko u ta va u twe hungu ri fambe hi ndlela yeleyo swi nga va swi kha swi fikisa ku yini eka wena ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka toleto hi ndlela yoleyo va ri yi omisa ngati emirini kambe a hi ro sungula swi endleka tani mi ta tsundzuka na AstraZeneca na yoho ku vulavuriwe hi yoho ku yi endla tani ku vulavisisiwa ivi vulavisisi byi komba ku impela ku na ku hlangana hi ku nkama n'wani ngati ya oma kambe ku nga ri hi mhaka ya ku i murhi lowa nsawutiso mi nga nyikiwa wona hi ndlela yaleyo se hi ta va hi kha hi languta swoleswo hi ku ka Afrika-Dzonga a hi se kuma na xiviko na xin'we xa vanhu lava va nga hetelela va kume murhi wa nsawutiso ku va kumbexani va va na nxungeto loko swi ta ka timhaka ta swa rihanyo se xivutiso lexi hi ku vutisaka xona mingisero wa mehe i ku we matitwelo ya we hi wahi loko swi ta ka mhaka leyi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti nge le ku endlekeni hi langute ngopfungopfu ka matshamele ya swilo hi timhaka ta murhilo wa nsawutiso kandziyisa rito ka 0712659860 hi twa ku u ri yini wena swi nga va swi cince swi tise mavonele yo karhi ka wehe loko swi ta ka timhaka ta nsawutiso wolowo ke se hi ta va kha hi bulana tatana Simon Hlungwane sweswi nga ri khale kusuka ka Dinosa hi twa ku vo va ri yini va humese xitatimende hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku tanihi Dinosa va ri yini loko swi ta hi xiyimo xi te tani hi ku vona vo tala lava nga le ku sawutisiweni va vo van'wani va vo i vaongori hi ndlela yeleyo tlhandla kambirhi hi ta tlhe hi bula na MEC va timhaka ta tidyondzo ta masungulo ku na mhaka leyi nge le ku vulavuriweni ngopfungopfu hi timhaka ta muchudeni luwa wa le xikolweni xa Mbilwi ku vulavuriwe hi toho kusukisela Musumbunuku namuntlha i ravunharhu ka ha vulavuriwa hi swona hikokwalaho ka ku va xitori lexi xa ha ya mahlweni ku na swihehlo swa leswaku kumbe ku na ku vulavula ka ku n'wana loyi u hetelele a hundza emisaveni loyi a kha a voniwa ka video a kha a biwa se maendlelo ya muxaka wolowo xana ku nga va ku ri ku swi vula yini leswiwani ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta ku na vanhu lava vulavulaka hi timhaka ta ku leswaku machudeni va holova hi xivona eswikolweni kumbe loko va huma eswikolweni kumbe loko va ya swikolweni i khale swi ri kona hi bula na MEC buxiyelo eka nhlekani wa siku ra namuntlha laha ka ntlhanu timinete ku bele awara yan'we se kusukusela loko hi heta ku bula na tatana Simon Hlungwane ku fika loko hi ya bula na MEC ku ta va ku ri wena ni lavaka hi bula hi timhaka leti timbirhi hi bula hi timhaka leti ta xikolo hi bula hi timhaka leti ta nsawutiso hi twa ku u ta hi tlhelo rihi wena ka teto timbirhi u nga tirhisa voice note kumbe ku tirhisa Twitter handle kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe u hi bela riqingho ka 0152971855 hi ndlela yoleyo kambe ke yimani ya ka Zinjiva hi twa ku vona tanihi Dinosa loko holobye wa timhaka ta rihanyo va tivise ku yimisiwa nyana ka ku yisiwa mahlweni ka timhaka ta nsawutiso ku ta yini eka vona andaka leswi nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula nakhalanga Pet Mathebula tatana Simon Hlungwane i president wa Dinosa Democratic Nursing Union Organization of South Africa Hlungwane nhlekani mi amukela kamukela lona NFM ihlekani khalanga cancel omirambili na ku xeweta boba yingiseri vanhu lava va nga kuma murhi lowa nsawutiso hi xitalo xa vona va le ka xiyenge xa rihanyo hi lava hi va vitanaka ti-frontline workers van'wani va vona va nga va ri swirho swa n'we tanihi Dinosa loko holobye wa timhaka ta rihanyo a tivise xitiviso lexi a nga xi tivisa tolo hi ku landzelerisa lexi xi tivisiweke a United States of America
mi te yini n'we? Ni ngo tiyisisa leswaku vo tala va vona i swirho swa hina kumbe hikokwalaho ka leswi ku nga vanhu lava nga vativi va swa rihanyo kumbe va loko hi vula hi xilungu vo vula ku ti-health professionals a ku ri vona lava a va nyikiwa nsawutiso lowu hi ka rhengu ro sungula. Ni ngo vula leswaku hina hi amukerile leswi ministara va nga fika va yingisela swidyondzeki kumbe vativi va swisayense kumbe ti-experts loko hi vula hi xilungu va va nyika ku xitsundzuxo xa leswaku swi ni nkoka ku va hi nga tekeli ehansi xiboho kumbe ndavisiso lowu nga kumeka atikweni ra Amerika na xiboho lexi nga tekiwa hi tiko ra Australia xa ku kombisa leswaku va na ku vilela leswaku ku na ku tiya ka ngati loko munhu a va a nyikiwe nsawutiso loyi, hambileswi ku tiya loko ka ngati kumbe hi xilungu va nge i ku tlota ka ngati i le ka percentage le hansi swinene. Mi ta tsundzuka leswaku vanhu lava nga humeleliwa hi nghozi yo yelana na yaleyo ko va ntlhanu na wun'we ku nga tsevu eka mamiliyoni ma 6 kumbe ku tshunelela kwalaha ka 7 miliyoni ya lava va nga sawutisiwa atikweni ra Amerika hi nsawutiso lowu wa Johnson&Johnson. So swi vi na nkoka leswaku tiko ra South Africa ri teka xiboho xa leswaku hi nge se ya khombo swinene swa swi kota ku swi endla leswaku munhu a hetelela va vuya va ku ve u vuya a ya biwa hi stroke kumbe mi kuma ku loko ngati yo yi tiyini ku ri leyi ya ku a byongweni yi endla leswaku munhu a va na stroke. Mi kuma ku nkarhi wun'wanyana na swirho swa le tlhelo swi nga tirhi kumbe mi kuma ku swirho hinkwaswo swi nga ha tirhi swa yena kumbe titlharendza ta yena ti kumeka ti fiki ti pfalekini kumbe ku block-a. So hi ndlela leyi hi nge hina hi amukela xitiviso xexo hi ku swi kombisa leswaku ku na vurhon'wana bya ku langutisisa swinene leswaku ku nga vi na ku rila ko karhi laha atikweni ra hina ko fana na lokuya, hambiloko swi nge se za swi humelela swi ni nkoka leswaku swi langutisiwa hi ndlela leyinene. Kambe hi tlhela hi vula leswaku swi ni nkoka leswaku tiko ra hina ri veka ku langutisisa ku loko ko tshuka ku ri kona loyi a nga rilaku a ku mina onge ni titwa so a fika a langutisiwa xikan'we na ku a tshunguriwa kumbe ku va a tshunetiwa a kusuhana a kota ku langutisisa ku xana a hi swona leswi swi nga ripotiwa Amerika a sungulaka ku va na swona na laha a South Africa. So hi nge kombisa leswaku i ku mhaka ya ku langutisa kumbe na vurhon'wana bya leswaku ku nga vi na xiyimo xo fana xexo. Ha swi tiva leswaku swi nga ha endleka tanihileswi na xitsongwatsongwana xi nga hambana na le Amerika swi nga endleka swi nga humeleli laha atikweni ra hina, kambe swi na nkoka leswaku hi nga yimeli ku twa leswaku vanhu va lovini hi nga titwangi ku ri hi nga langutisanga mhaka hinkwayo yi helerini. Hi no tshemba leswaku loko ku ta va ku kumeki ndavisiso leyi yi karhi yi hlayiwa swinene va ta kota ku fika va yingisela ni ngo va nga landzelela kambe vativi va swisayense kumbe ti-health expert lava nga ta va advisor tanihileswi ku nga na meeting na namuntlha lowu nga tshama leswaku wu ta kota ku va nyika xitsundzuxo leswaku va yisa ku yini amahlweni hikuva nsawutiso wona wa laveka laha tikweni ra hina. Loko mi kha mi swi vulavula ni mi yingiserile Zinjiva ni mi twa mi nga twali hi ku ya hi laha a ni hleketelela kumbexani mi nga twala koho ku twala mi kha mi ri na nkelunkelu kumbe mi kha mi phenika hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka yini? Loko mo ngheneliwa hi nyoka andlwini Khalanga, loko mo sungula ku va na nkelunkelu mi ta tsandzeka ku tiva ku mi ta khoma nkhavi wihi, mi ta yi hlongola njhani andlwini. Se swi ni nkoka loko ngopfungopfu ni ngo swi vula ku ri i ntokoto lowu hina hi nga dyondzisiwa leswaku loko wo va u ri na ni ngo mi nyika xikombiso loko wo va u ri na leswiya a xibedhlele hi nge i resuscitation munhu a fika a wa kwana va ku ve mi fanele mi n'wi hanyisa mi n'wi pfuxa ku a nga fi. Loko mo sungula ku phenika mi ta fika mi ta lahlekeriwa hi munhu yaloyo. Swi lava leswaku mi sungula ku nwa mati mi holanyana mi attenda mhaka yo fana na yaleyo ni resuscitate kahle. Ni ngo vula ku ri leswi hi swi endlaku hina i ku tirhisa kumbe hi xilungu hi nga vula ku hi apply science leyi hi nga yi dyondzisiwa leswaku xo sungula hi nga pheniki hi ta kota ku hi ta save vutomi bya vanhu vo tala etikweni ra hina. Lexi endlaku hi nga pheniki i ku ni ngo mi nyika xikombiso leswaku misawutiso kumbe yi kona mimirhi yin'wana leyi endlaku leswaku munhu a va na ku fana na swiswange i ku tlota kumbe ku tiya ka ngati. Ni nga mi nyika xikombiso mimirhi leyi yi tirhisiwaka ngopfungopfu na ka leswi va nge i family planning kumbe hi xilungu va nge i ti-contraceptives. Yo tala ya yona ya swi endla sweswo. Ku hambana ka kona i ku ti-percentage ta kona ti va ti ri kwihi. Loko hi langutini ka leswi swi nga vuriwa ka
research leyi nga endliwa le America swi tikomba leswaku lexi xa vaccine leyi kumbe nsawutiso lowu wa Johnson&Johnson wu le hansi ne le ka ku tlota kumbe ku tiya ka ngati loko endliwaku hi lama maphilisi ya ku plana swa mindyangu kumbe family planning. Leswi vulaka swi endla leswaku hina hi nga ti ku ri na ku ri hi nga za hi yima hi minenge hi twa hi nga ko va na jenene leyi nga ta heta rixaka hikokwalaho ka sweswo. Kambe swi ni nkoka leswaku hi lavisisa hi za hi fika ehansi ku nkarhi lowu wu ta hi nyika nkarhi wa ku languta ku lava va nga sawutisiwa vona laha tikweni ra hina xana leswi va ku na swona hi ngo swi veka ku ri ku na leswi va nge i side effect xana va na yini na va kumeka va ri karhi va ri la yini na ivi va karhi va pfuniwa ku ya mahlweni. Swi ni nkoka leswaku ku nga vi na wun'we a nga ta fa hikokwalaho ka ku va a humeleriwe hi ku va a nyikiwe nsawutiso lowuwani. Sweswo swi endla ku loko hina loko hi swi langutisini hi swi vona ku i mhaka leyi yi nga ta koteka ku yi nga lunghisiwa leyiwani, na loko ku ri ku va kona wun'we kumbe vambirhi va nga kona hi ta kota ku nghenisa ndzavisiso hi fika hi ku hina ndzavisiso wa hina wa la South Africa wu hi komba leswi ivi hi kota ku byela misava hinkwayo ku na hina hi swi voni hi ndlela leyi hi koti ku swi lulamisa hi ndlela yihi atikweni ra hina. Loko mukambula kutani hi ku hina voka hi nga tiveki nchumu hina hi nga kule se hi le ku tirhiseni na timhaka leti ta marito na mama ko hi le ku tirhisiweni tanihi ti-guinea pigs ku na ku vulavula ko tala ngopfungopfu loko mi languta leswi social media yi endlisaka swona hileswaku loko munhu o landzelela leswi social media yi nge le ku endleni swona hi timhaka leti ta murhi lowa nsawutiso munhu a nga za a hleketa ungeti lomu swibedhlele vaongori na madokodela va logo loko xiyimo xi te tani. Se loko ni yingisela n'we swi jinga swi ni wisela mihleketo ku social media i social media kambe leswa vutomi hinkwabyo ku angarhela i vutomi hinkwabyo angarhela. Ni kombela ku hundza le vhengeleni Zinjeva ni lava ku hi vuya hi hetisela hi ku languta ku mi vona ongeti leswiwani loko ku yima loko hi nga yima koho ku nga va na nxungeto wa muxaka muni ka timhaka ta nongonoko wa ku hangalasiwa ka murhi lowa nsawutiso ka swiyenge swo hambanahambana kumbe ka rixaka hi ku angarhela laha Afrika-Dzonga. Loko hi vuya mo ni khomela tani Zinjeva. Intiyiso muyingiseri womganalo ni FM 24 minute ibeli awara ya 12 le ku burisaneni na tatana Simon Hlungwane bona va suka ka Dinosa. Hi bula na bona hi kha hi langute ka timhaka ta xitiviso lexi tivisiweke hi holobye wa timhaka ta rihanyo dokodela Zwelini Mkhize lava nga kombisa timhaka ta leswaku Afrika-Dzonga yi teke xiboho xa ku va yi yimise ku yisa emahlweni na ku hangalasiwa ka murhi wa nsawutiso ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka ta hi laha matshamelo ya swilo ya nga xiswoho loko ku landzeleriwa swiviko leswi swi humaka ka tiko ro fana na America hi ndlela yoyeleyo. A yini mahlweni Zinjeva a ku ri na ku langutela kukulu mi ta tsundzuka loko ha sungula ku tiveka timhaka ta minsawutiso leyiwani a ku ri na ku vilela swinene ku vulavuriwa hi timhaka ta ku Afrika-Dzonga ri le ku nonokeni ku xava mirhi leya minsawutiso swi ku tlukwa swi ku chakala se sweswiwani swi tikomba ongeti kumbixani ku hlwela loko ya a ku ka ku hi vuyerisa hi ku a ni ngo loko a hi nga hlwelanga swi vula ku mirhi ya nsawutiso yo fana va AstraZeneca kumbexani a yi ta va yi fike hi ku hatlisa ku tlula leswi yi nga fikisa xiswona kumbexani a yi ta fika yi kuma ku se loko se ku sungula ku vulavuriwa hi timhaka letiwani ta ku omisa ka ngati kumbe ku endla ku blood clotting ku ya hi laha mi nga swi hlamuselaka kona se swi kuma ku se hi fambe mpfhuka wukulu a mi voni ku kumbexani ku hlwela loko ya ku nga va ku hi ndlela yin'wana ku hi vuyerisile tanihi Afrika-Dzonga na ko ku ya amahlweni loko se xiyimo xi te tani xi ta kavanyeteka ku fika kwihi. Khalanga ni ngo vula leswaku swona hi swoxe ku va hi yimisini swi vula leswaku laha a hi vekile rhengu ra leswaku hi ta fika kona hi siku ro karhi swi tlheliseleke andhaku hikokwalaho ka leswi ku nga yimanyana hi ku a hi swi tivi leswaku xiboho xa leswaku ku yiwa mahlweni hi yona nsawutiso lowu wa Johnson&Johnson xi tekiwa namuntlha kumbe xa ta tekiwa ka nkarhi lowu taka kumbe swi ta tekiwa futhi endzhaku ka masiku mangani. Mi ta lemuka leswaku eka nkarhi wa sweswi tiko ra Afrika-Dzonga a ri na yona misawutiso yin'wana a handle ka lowu wa Johnson&Johnson lowuya wu humaka ka Pfizer na wona a wu se fika laha tikweni and leswi swi humelela endzhaku ka loko ku ngheni kumbe ku fikile mimirhi ya nsawutiso ya 90,000 leyi nga fika laha xikarhi ka maheleni ya vhiki hi karhi langute leswaku ku ta fika yin'wana batch ya 110,000 ku ri leyi a yi ta va yi karhi yi ya mahlweni ka ku hetisa rhengu ra sisonke vaccination program. Se swi vula yini na swi vula leswaku lahaya a hi kongomi ku ri hi siku ra n'hweti leyi taka hi ti 17 ku ta sunguliwa ku sawutisiwa mani na mani. Swi nga endleka rhengu ra siku leriya ri tlhelerisiwa andhaku hikokwalaho ka leswi
loko ho swi languta kahle a yi kona mimirhi hambiloko mo ana timali na matiko hinkwawo mara na mali eka nkarhi wa sweswi a ku kona laha mi nga ta fika mi wu xava kona murhi mu hukuma hikokwalaho ka leswi mirhi yi kalaka yo endliwa yi kha yi loko yi heta ku endliwa namuntlha sweswiwani yi vhela yi pakiwa yi famba yi ya matikweni man'wanyana lama nga le handle ku hi swi tiva kahle ku a yi endliwi matikweni ya hina kambe hina laha hi nga ta fika hi pfuneka kona hi loko se murhi lowu wa Johnson&Johnson wu ta sungula ku va wu makiwa kumbe ku endliwa la tikweni ra hina tanihileswi tiva wu ta fika wu endliwa le aGqeberha ku nga ndhawini leya ya Port Elizabeth hi rito ra khale kambe ni ngo vula leswaku loko ho ka hi nga kumi yin'wanyana vaccine kumbe nsawutiso swi vula ku ta va ka ha yimiwini ka nkarhi leswi swi ta tlheleliwa endzhaku mi ta tsundzuka leswaku matiko lawa ya nga na timali kumbe yo fuma swinene ya misava yo fana na America va fiki va xava mimirhi yo tala leyi nga tlhandlaka ntlhandlaka 5 kumbe 5 times or 4 times population ya vona kumbe ku ya hi vanhu va tiko ra vona va yi teka va yi veka ku ri na van'wana hi ta ka hi nga yi kumi hikokwalaho ku ni ngo swi teka ku ri i vudyela bya ku navela leswaku vona va pfuna matiko ya vona hina van'wana hi nga pfuneki kambe hikuva swi endliwa sweswo hikuva va ri na timali va swi koti ku rhanga va ya xava so tiko ra Afrika-Dzonga ri kumeke ri hlwela ku ya ri ya humesa timali hi sweswo swi nga endla leswaku hi hlwela swi vula ku rengi lera ro hi ta fika hi kota ku sawutisa mani na mani ri ta tlhelela endzhaku ende mi swi tsundzuka leswaku se hi ya ka nguva ya mukhuhlwana loko hi fika la ka May na June hi kona mukhuhlwana se wu nga ta va kona na lowuya wa mukhuhlwana wa ntolovelo wu tshama ku ri kona leswi vula ku ri ku ta va kha ku vabyiwa and vanhu vo tala va ta va nga ri ku kumeni ka nsawutiso wo fana na lowu loko ku ri nsawutiso ha swi tiva ku nsawutiso yi kona misawutiso yin'wana leyi endliwaka kambe wa mukhuhlwana ku ta va ku ri mukhuhlwana lowu wa mani na mani lowu mi kumaka hi malembe laman'wana a wu kumeka kambe loko u nga sawutisiwangi swo fana na vuvabyi byingi bya corona swi vula leswaku loko ku fika nkarhi wa vuxika laya swi nga endleka leswaku vo tala va va na ku tshikeleleka hi mukhuhlwana hi ku sawutiso lowu endla leswaku na loko ku ri ku wo tshuka u vabyile a wu nga ta va na ntshikelelo wo u ta nghena exibedhlele u za u lava ku ya pfuniwa hi michini ku va u hefemula so hi swona swi nga ta endla leswaku swo tala swi tlhelela ndzhaku hi ku swi vula ku rengu ra hina hi tlhelele ndzhaku xitswiriri xi vuyeli kwalaya bolo yi vekiwa xikarhi ka ku hi sungula futhi swi i ku tika ka kona kambe swi hi dyondzisa yini leswi ni vula ku swi hi dyondzisa ku loko hi karhi hi fambisa matiko a hi dyondzeni ku tiyimela na ku ti endlela swilo leswaku na hina hi nga tshami hi karhi hi xilungu va nge hi ngo dependa ka matiko me le handle hi ku hambiloko ho swi lava la Afrika-Dzonga ku hava nsawutiso leyi nga ta wu xava na la Afrika ku hava nsawutiso leyi nga ta wu xava kona lomu hi xavaku kona swi fana loko hi mazulu va nge hi ku ncenga ho famba ka hi ncenga kumbe ho famba ka hi xavelela ku ri mi nga hi xavisela va ku ha heta mi endlela 100,000 mavhiki lama taku manharhu mi kuma ku mo fane mi khondla mavoko mi yimelela kambe nda tshemba ku leswi Afrika-Dzonga hi nga vulavula leswaku a ku vi kona tikhampani liya mfumo leyi nga ta kota ku endla mimirhi leswaku ku tika lokwani hi ta ka hi nga ha vi na kona a hi ta kota na ku pfuna matiko laya kusuhana na Afrika-Dzonga na wona ma pfuneka no ni mi twile zinjeva rito ra n'wina ro hetisela ka swirho swa n'wina eka rixaka hi ku angarhela na swirho swa n'wina hi ku kongomisa mi nga ku yini ndzi nga ha vula leswaku rixaka vanhu hinkwenu a hi tsundzukeni leswaku loko hi ta va hi tikhoma hi ndlela leyinene swo tala mi swi vulavurile mi kha mi tsundzuxa a hi swi landzeleleni hinkwaswo swiletelo leswiya loko ku ri vaongori na vatirhela mfumo na vatirhela swa rihanyo a hi yeni mahlweni hi endla leswi hi swi kotaku na leswi hi nga swi tolovela leswaku rixaka ra hina ri ta hanya ku ya emahlweni loko ho swi veka hi xilungu hi to swi veka ku ri it is in our hands a hi tiyimiseleni leswaku hi nga fiki hi fika hi ringeta ku se ha rivala loko ho va na xirivatana swi nga endleka hi va na twa ku vava loko se hi nghena ka nguva ya mukhuhlwana leyi ya ka n'hweti leyi yi taku na nguva hinkwayo leyi ya vuxika leyiwani swi nga hi tikela swinene ivi swi hi nyika problem yo tala a hi swi lavi ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina na hina hi nga lahleki a hi endleni ku ri hi landzelela hinkwaswo leswi lavekaka kumbexana hi nga pona khenseni zinjeva nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo tatana Simon Hlungwane president wa Tinos a hi bula na vona kha hi languteka timhaka leti ta hoyi kumbe nkelu lowu nga hetelela wu va koho loko swi ta ka timhaka ta murhi wa nsawutiso vongi n'wana timaluleke u yime ku lunga ta hi byela ku mahungu ya awara ya n'we ya ta va yimise ku hina hi yini ka hina hi ndlela leyi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM mativo botset siku rin'wana loko yo hanya mi ta ku xikala vito mi tirha xi tshame xi vulavula ku ku ta fika siku leri va nga ta ku va tirha na mfumo a va na mali ya muholo
swi le ku teni botet sweswo mali yi dyiwini un'wana na un'wana wa ka wa swi vona wa ka wa vula ku xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Rixile botet mbalala na Kingsman kusukela ndhawini ta le Venda i mutivi loko swi ta ka tipolotiki ta machudeni la nga tiyimela yexe botet mina ku vulavula hi mhaka leyiwani ya leswaku ri a hi ta kombela ku swi koteka leswaku mi vulavula na vahumelerisi vufambisi bya xitichi leswaku ri va ngetela nyana at least 30 minutes ka nongonoko wa hina wa nkoka wa vayingiseli leswaku hikokwalaho leswaku ri nongonoko lowu wu na nkoka swinene ngopfu loko mo languta ka tiradiyo letin'wana ta vustation vo fana va Phalaphala FM nongonoko yo fana leyi leyi khumbaka timhaka ta vaaki yi tlanga vo 2 hours ku ya henhla so a la kombela leswaku nongonoko wa hina wu nga vi 1 hour 30 minutes a wu ya gimeta kwala ka awara ya mbirhi inkomu. Okay, hi ku twini mingisero me mani kuma xikalavito la xikalavito nhlekani ehlekani mi dyambu botet epfukeli boto wa mina epfukile no va ku vula rito rin'we ntsena leri hi fambekisaka tanihi Afrika ku angarhela the word function ri hlupha ngopfu we are so resourceful a tikweni ra hina ra Africa very much resourceful botet but always loko hi hleketa ku tiyimela hi chava rito function hi chefile botet kambe xivutiso i ku loko n'wina mi ku hi chava rito i ncini xi mi tisela ku ri miehleketo ya ku na ku chava ka rito rero ra function i swo swi vulaka swona i vutoya na ku chava ku tiyimela because loko ho lava ku cheka ikhonomi botet why rhandi ya hina yi nga compare na Mozambique why that oyili hinkwaswo everything loko swi vulavuliwa swi fanele swi yisiwa America mantisisi loko hina hexe hi ri na Afrika ho kota ku hi tiyimela hi endla swilo swa hina swilo swo fana leswiwani at least hi ta bana na rhanga ro hisa kha swi tiva ku ri nomani i problem ya hina hi ri hexe mara hi swa ku hi rhanga hi yima hi xaniseka mavatlo na va lava dinosa leswi va swi vulavulaka just agent botet a ku na nchumu botet ho chava ku sanctioniwa hinkwaswo leswi humelelaka ho chava ku sanctioniwa kambe xivutiso xin'wana i ku kumbexani na timhaka ta ku lava va hi rhangelaku va nga hi yisi kona la kumbexani a hi ta ya kona ku hikokwalaho ka yini tikonkulu ra Afrika tanihi sweswi mi nga kombisa ku na swicelwa swo tala swicelwa leswi hinkwaswo a swi lunghisiwi la Afrika swi lunghisiwa antsungeni loko mo languta tiko ro fana na Nigeria xikombiso ri na oil yimbisi yo tala kambe loko mo ya Nigeria ku na nkayivelo ku pfa ku va na nkayivelo swinene wa mafurha kambe oil yi kwala ka vona loko yi suka Nigeria leswi endla ku yi kala botet i ku loko yi suka Nigeria a yi tirhi Nigeria yi suka ya liya isiwa kona ivi yi kota ku yi ya Nigeria loko se ya Nigeria yi vuya kha yi durha swinene hambi mo languta vona president botet kumbe vona i tatana Zelensky they are just agent ya COVID hinkwayo so botet I was checking them 2 weeks back flu vaccination ya le ya tolovela ku hava nchumu botet ku hava nchumu because agenda ya flu vaccination sweswiwani a yi le ku phushiweni ku le ku phushiweni ka agenda ya COVID mi vula yini loko mi ku flu vaccination ku hava mi vula yini ku na nsawutiso wa mahala lowu nyikiwaka wa mukhuhlwana Afrika-Dzonga kumbe wu kumeka ka ti-private entities no wona botet ni ri for the past 2 weeks a ni ri ku laveni na vhiki leri nga hela a ni ri ku laveni botet lomu mavhengeleni kwala ma wu kumeka ni le ka titliliniki ta mfumo a ni wu kumangi ku hava a ni ku hi swa ni vutisa swona ka titliliniki ta mfumo ku swi koho sweswi swa ku munhu va ku i ta ku sawutisiweni swi tele ni vula ku i sawutisiwa swa mukhuhlwana last year ni sawutisiwa koho ka tliliniki ya mfumo a ni nga swi tivi a ni twa vanhu va kha va ku ni ya vhengeleni rihi ni ya kuma flu vaccine last year ni sawutisiwa kona botet ni vulavula tiyiso wo helela last year ni sawutisiwa kona sweswi a ti-chemist for the past 2 weeks a wu le ku kumekeni se lexi kumekaka wa ta ku byela ku
xava swiyini swi fambelana na corona what se hi rivele leswi swo tala hinkwaswo that's why ni ku na vo varhangeri va hina they just become agent ya COVID. kama i rito rikulu lero loko mo va ti-agent phela mi vula ku swilo leswa corona a swi le ku humeleleni swo endliwa handle loko ku handle ka ku endliwa vothethe loko ku ri ti-agent swi vula ku vona va khomisa byo karhi kwalaho because every day i corona ntsena ni mi twini botavi Nketsini xikala ai xikala vitise vitana hinkwani mi ri va khome sabu swa tisabu swi tiwa hi mana hi twineni wun'wana mi yingiserile ehlekani njhani bothet epfukeli minjhani boti wa mina ipfukeni erikhoto george na ta nghena ka le mbilu yes mbilwi la ku nga lova lufuno na ta tsa bothet ku zin'wana la a lova va nga swi tivi vadyondzisi lavana ku na vana va ngelivuleni and a ro sungula kha swi endleka swilo leswi ku na yin'wana video kha ku lwa wa mfana wa mhanyana kwala exikolweni swi kumeka ku xikolo lexi a va tlhogomeli vana vadyondzisi lavayani va va ri busy va lo titshamela a titlilasini va nga ri busy hi swona ku nge ve ku ri ntiyiso sweswo mi vulaka swona a va lwela tlilasini a va lwela handle bothet a ku ri kwala xikolweni a ku ri ijarata ra xikolo mara loko mo ku va tlhogomeli phela a hi vana lava va tlhogomerisiwa swona leswi n'wi mi vulaka swona valavula hi vulavulaka vona hi nge ku hava mudyondzisi la nga ta landzelela vana hi breaki na ko phela vana lava a vololwa va lwa va dlayana xikolweni boti wa mina se swi vekeni kahle loko mo ku va tlhogomela mi vula yini loko va va tlhogomela botpet swi endleka kwa xikolweni botpet a swi tshamisekangi and a swi sungula phela ku va za va lwa vana na vanhu la xikolweni va lukwa la xikolweni mantisisi a ni mi twisisi mara na mitwa a ni swi twisisi ku leswi a mi langutela ku vadyondzisi va fanele va endla swona hi swini la ku tiva sweswo ku vadyondzisi a va tlhogomeli ku endleka yena exikolweni xa vona va lava loko ri na ta swa la xikolweni ku hava security na ri ri na ku la xikolweni swona boti wa mina ni byeleni mi dyondzile xikolo n'we swa xikolo botpet mi dyondzile xikolo la ta mi vutisa swin'wana ni dyondza hanyani hanyani yini ni dyondza hanyani nkuzani loko mi ya ka dlodloma mi ya ku xaveni hanyani nkuzani a mi famba na thicara loko ya ka dlodloma ya ku xaveni ku ri na security hi kombela ka security hi kota ku huma tlilasini ya kha swi ni vulaka a mi famba na vona mi ya loko mi ya ku xaveni na Mr. Mathebula va yimile agedeni se loko mi ka mi lwa le ntomeni Mr. Mathebula va fanele va suka le va ta le ntomeni le ka dlodloma ni vula ku va ta le ka dlodloma le nkomeni a ntomeni avanti ka nani kensini vutomi a hi pfunaneni swi ta hi pfuna hi ku minkarhi ya ku tala ku tsutsumela leswiya swa ku komberiwa hi ta bula na MEC ne ya hi ta bula na vona hi ntlhanu timinete ku bila wara yan'we kwana a hi mi twenini le ka 015 297 1855 endzhaku leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi laha hi lava ku twa wena mingisero wa mukana lonene FM ku fana na loyi khalanga loko ku ri mina a na ha ri na ku themba loko se va ku tiphilisi ta kona ti omisa ngati mina ni voni ku na ta ze ni tiyisa ni ku ni ya ku tlhaviweni swi ngo no swa ni ti dyela mukaka ni ti dyela maguxi sweswi ni nga kula ni kha ni dya swona ni ta ze ni hola loko ku ri xikwembu xa teka a xi teki leswo ni tiyisa ni ya tlhaviwa hi swilo leswi swi nga chinga ku ri ku a va swi chekangi kahle hayi a na ha thembi khalanga loko ri ku xikwembu nhlikani khalanga hi vule kwala ka xitichi xexi hi karhi hi vulavula hi yona mimirhi leyiwa leswaku mimirhi leyi a yi yo kambiwa yi langutiwa yi voniwa yi ringanele ku fika kwalano a va vulavula ku yi kwalomuya ka va ma 50% swi sweswe swi vula ku a swi tiyisisekangi kahle i rihanyo leri a ball position i rihanyo leri vanhu va hanyaka hi rona loko swilo swo ze swi kamberiwa swi nga fikeleli ku ya kwahala ka va 90 to 100% a swi tshamisekangi swilo leswiwa mimirhi leyiwani yo ta ku ta endla ma business kwala South Africa ngopfungopfu leswi
johnson&johnson ku nga khampani leyi na kwala kaya hi nga na yona yi swi approve mhaka ya ku khampani leyi yi kona ku na lava nga ta benefita hi timali leti ti nga ta va ti karhi ti huma loko ku karhi ku seketeriwa mapfhumba lama ma ku tlhaveriwa aka vanhu so a hi timhaka ta ku vanhu lava va tekela rihanyo ra vanhu loko swi ze swi kamberiwa swilo swi kumeka ku a swi 100% a swi fanelanga swo tirhisiwa aka vanhu so hi sweswo khalanga hi vulavule hi swona kwala ka xitichi Pat Ngoveni Laveli Mladza na mitwa kambe murhi wa nsawutiso ku ya hi matimu a wu se tshama wu va 100% kambe tlhelo rin'wana ra hi leswaku tshama ka ku hleketelelaniwa ku un'wana i la ku benefit i maitwa ri hlekani njhani Botat epfukeni minjhani boti wa mina pfukini mi vulavula na Clement Xirenda ahe Xirenda ya mina ni la ku khomentanyana ka leswi swi nga humelela mbirhi yes hi ku vona ka mina ni vona nga ku vuyisela rirhandzu ka vatswari na vana va xikolo a va cinci xikolo lexi ya vito xi vitaniwa Rufuno Secondary High School swa mbirhi swi ta tshama ku ri vito leri nga ta va ku ri vito leri nga duma hi ku dlaya kumbe hi ku khosa rifu kumbe ku susumeta rifu eka n'wana loyi a nga lova hi ndlela ya depression because na mina I survive depression na swi tiva ku depression hi yini so ku va hi vuyisela ku tshemba ka vana va xikolo na ku builda rirhandzu a xi thuri rirhandzu ku nga Rufuno ku nga n'wana loyi a nga hi siya misaveni mhaka susumento wo karhi wu nga humelela xikolweni ko na mitwa loko mo ku swi ta pfuna ku aka rirhandzu kambe vito ri ta pfuna hi yini ku ta va ku ri vito ku nda kwalani ku ta pfuna ni pfuneni ku twisisa kwalani hi ta va hi kha hi onora vutomi bya n'wana loyi a nga lova hikwalaho ka susumento wa ku va a lweni a biwa xikolweni a nga ri ku lweni hi mhaka ku loko hi langutane swi tele swilo leswi swi rinimiwaka la South Africa swin'wana swa swona swi va hina hi kha hi nga swi tivi hi ri vantshwa mara loko ku ri na leswi humelelaka hi nkarhi wa hina na hina hi kombela ku phusha ku ri a ku thuma vito ma swilo leswi humelelaka nkarhi wa hina more special loko swi ta ka education na mitwa boti wa mina kambe mi ri yini hi timhaka tetiya ta ku va vadyondzi va xanisana hi xivona hi ku van'wana va ri i swa khale swilo leswi ri koho ene swi tikomba swi nga ri kusuhi no hela hi yisa ku yini mahlweni mingisirome Botat yi ma ni mi hlamusela eka tsanana ni un'wana loyi ni nga na vutsoniwa byin'wana byi nga very sensitive vutsoniwa bya mina like I'm using a pipe now to pee ku tipfuna kumbe loko tumbuluko u vitana so hi hanya ka nkarhi wa social media he Botat laha hi minkarhi yo tala mi kuma ku loko wo va u tsale swo karhi or va kha va swi tiva ku na problem yo karhi va ku moka kumbe va ku vulavula ku biha whereby u hetelela u twa nga ku a wu edi value evuton'wini bya vanhu van'wanyana so swi ta tika ngopfu ku swi swa ti-bullying na depression swi hela hi mhaka ku hi hanya ka nkarhi wa social media no na mitwa boti ni khensile swinene loko mi teka nkarhi mi yi bela riqingho inkoho mani so lexi ni nga tsundzuxaka swona before ni famba hi Botat yes a ku vi exikolweni ku kumeka ku ri na minkarhi leyi va vitanaka ma-social worker just ku va ta vulavula na vana va xikolo ku va kombisa ku vanhu a hi nge fani ku na ti-albino hi van'wani va vatsoniwa n'wana loko a ri albino swi tika ngopfu hi Botat vo tala va bebuliwa va ri na disability ya matiso a va voni ngopfu ene n'wana wun'wana a nge swi amukeli u ta n'wi chingela loko a nga voni so hi kombela ku ma-social worker a ma tshineli eswikolweni ma solva na timhaka ta vana than ta mindyangu na swi twisisa ku ta mindyangu ti-sensitive mara vana hi vona future tiko so a hi kombela ku pfuniwa na kwalaho ni mi tweli boti wa mina ni ta va ni kha ni bula na MEC ni ta ringeta ku ri hundzisa na hungu rorolero ra ti-social worker ni khensini ani inkomo boti wa mina hi le ka 015 ku na un'wana mingiseri na yela a nga lulamisiwa ku va hi bula na yena enhlekani hayi va tikomba va ri ka swin'wana hi le ka 015 mingisirome un'wana mayingiseri a khatisa vonelo hi ndlela leyi a hi tweneni loyi nhlikani khalanga hi vule kwala ka xitichi xixi hi karhi hi vulavula hi yona lava vo lo phinda lava vo lo phinda ni khomeni mingisirome va me hi nge va phindisi futhi a hi tweneni van'wana va ri va vule kwala ka xitichi lexi lavawani vona va ri yini boti Pat Khalanga Mathebula na boti Morgan Xivambu
hi loko se hi fini mi swi tivi ku se hala India hala va ri yini va ri tinhlayo ti ya henhla vanhu lava va khomaka vuvabyi byebye va tele xinjhani hi bote loko se hi vavisekile loko se hi fini a va fanele va nga hi byelanga sweswo va ndle xihoxo lava ka timedia lava tirha ku tisa mahungu kwala ku ri man'wa mahungu va fanekele va masefa mani va nga yi dlayisi ku chuwachuwa botpet khalanga mi va byela vanhu valava botpet khalanga me chuwisa hi va leta hi ti-vaccine ta kona tete tin'we wo fika va ti veka ti expire se va tlhavetela vanhu ka swilo swi expiraka ma swi vona a hi swona la ve le ku huweni ni kombe ku va tsemani ve le ku huweni leswi va ngeri i ku lahlekisa rixaka leswi va ngeri ku swi vuleni a swi na leswi va swi vulaka vo va ku vo va ku a ni fanele va twe khale ne ya ni khomeni mingiselo me ve le ku huweni swilo leswi va swi vulaka a hi le ka xiyimo xo huwa laha mingiselo me laha hi le ku vulavuleni timhaka leti ti akaka na ku kombisa rixaka ku ya emahlweni kambe ta vuya ni ri teka riqingho ra rona ka leswi unity action hinkwaswo swi vulavuriwa kwala Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Ku tin'anga ta sweswi to tala a ta ha ri na ntokoto wa ku fana na ta khale ti va kona va kota ku pfuna laha na lahaya swi fanisana na leswi swa ku minkarhi wun'wana munhu a nga fambangi kahle ka vanhu va xisati va ha ri kona va kotaka ku pfuna mara ka mavabyi njhenjhe ku tshungula mavabyi munhu a ta ti vabyela hayi swa va tsandza sweswi va nga leswi swa sayense leyi va nga vulavula hi yona kwalani tisayense ti va ti kota ngopfu that's why vanhu va chava no yona na nhlikani va ya na vusiku kumbe landza tisayense a ka ha talangi munhu sweswi a nga nghenaka ku ya tshunguriwa va landa ku ya nyikiwa swin'wanyana swa ku hlupha vanhu van'wanyana va ri kwerhu inkomu 12:30 ni nhlikani Na Kalanga Pet Matebula. sweswo mingiseri wa me a hi ku twi i le ka 015 hi ndlela leyo un'wana mingiseri a ni khanela ku tatwa n'wangulo wa yena hello hlekani hallo a ni tivi ku endleke yini laha mingiseri wa Munghana Lonene FM at Afrika Munghana i Twitter handle ya nongonoko a hi ku twi mingiseri wa me ku u angula ku yini ku ya emahlweni loko swi ri tano swa tikomba ku ri switandzhaku swi ta va swi ri kona na loko u tshivela ndzilo a wu tekeli ku pfurha u sungula kantsongo leswi swi ta biha swilo i token Masilani emanyeleti inkomo a ni swi tivi ku biha yini laha ku va sweswiwani ku hume hungu leri se swi xiboho xa mfumo xi kahle ngopfu nsawutiso ku ta va nkingha yikulu ka nkarhi lowu taka hi ku ta va na ku chava swinene eka evanhwini hungu leri taka na ri vona ku ingaku va nga rhanga hi lava va nga le palamende before vaongori ku loko swi biha hi nga pfumali vutshunguri i Chamas Mukhari wa le mavele ku na vutoya laha handle la ku na vutoya byikulu hi ndlela yaleyo kama hi ku twimingisela me ku angula ku yini Leonard u ri katika butpet katika ni nga se tsa ya Leonard man twa mingiseri lo nga la layini la nhleka hayi minjhani Khalanga hi pfukile minjhani buti wa mina hi pfukile a cancer mina events record ra kanjaka inkomo record la ku vulavula hi mhaka leyi nga humelela leyi xikolweni xa le Mbilwini ya mhaka leyi yi le ku humeleleni swinene eka tindhawu to tala a yi le ku tekeriweni enhlokweni xiphiqo xin'wana lexi ni xi langutaka laha i curriculum ya hina leyi nga na yona laha tikweni loko mi swi tsundzuka kahle ku na dyondzo leyi va ngo yi life orientation dyondzo leyi a ku fanele ku va yona yi langutaka ka timhaka to fana na leti timhaka teti ta ku rhula ka ku rihanyo ra miehleketo ku dilana na depression stress na hi swin'wana na swin'wana swa vutomi kambe loko mi fika exikolweni mi ta kuma ku n'wina Khalanga mi dyondzisa maths na science hi ku la ku languta ku ti-period ta n'wina ku a ti fikeleli ka leti ku laveka ku mi dyondzisi a tirha tona va ku leswi Khalanga n'wina mi komba ku mi nga ri na ti-free period mo pa mi khome na life orientation a mi na vutivi a mi na ntokoto a ni na ku tsakela kumbexani ene loko mi languta dyondzo leyi yi katsa na psychology exikarhi munhu u ya a 4 years a ya endla vudyondzisi a karhi a mejara hi subject leyi
ku va a kota ku va a tokota a va na vutivi bya ku va a dyondzisa no dilana na swin'wana swa leswi. So mi kuma ku dyondzo leyi a yi vi effective ngopfu lomu eswikolweni, a yi le ku yeni ngopfu. Mina na tsundzuka loko ha ri xikolweni ya groundini pa hi tlulatlurisiwa hi nyikiwa timarks hi twa ku ho yima. Leswiya swi ri a swi nga ri swa arts and culture. Swona se swa life orientation ku ri ka grade 12 a ku vulavuriwi nchumu hi mhaka ya ntirho vutomi ku nga career, a ku vulavuriwi nchumu hi mhaka ya sweswi swa depression, because hi laha a hi fanekele hi dyondzisiwa ku munhu i tirhana njhani na ti-conflict, i resolve njhani ti-conflict loko u hlangana na ti-conflict. Swiphiqo swa vutomi u ya kwihi, ku endleka yini na yini. Vadyondzisi va kona lava a va nga dyondzela leswi, kambe eswikolweni mi kuma ku ku kayivela ka madyondzisi kumbexani swi va swi nyikiwa munhu loyi a nga riki na vutsakelo, a nga riki na vutivi. So loko a fika tlilasini a nga swi tivi ku ya endla yini na vana, hikwalaho se mi kuma ku se va tekiwa va ya groundini swa ku mi ya endla vutiolori kumbe ku vulavuriwa switori swo ka swi nga ri swona, kasi hi laha a ku fanekele ku tirhaniwa na mhaka leyi. So mina loko mi vulavula na MEC a ku langutisisiweni kahle ku xana dyondzo leyi ya life orientation yi le ku hi pfuneni na, ya fikelela swikongomelo swa kona. Hi ku loko mi languta dyondzo yin'wana na yin'wana ku na ti-specific aims hi ku ya hi CAPS curriculum ta dyondzo yaleyo, ku ri xana dyondzo leyi yi fanekele yi fikelela leswi na leswi na leswi. Xana a ti fikelela ti-specific aims leti nga vekiwa eka CAPS curriculum yaleyo na, hi ku ya hi dyondzo ya hina leya life orientation. Hi ku ni vona nga ku tsandzeka ngopfu hi ku kwalano. Xa vumbirhi na ku va vatswari a va nga dyondzisi vana ku xana loko ku ri na ntlimbo hi lulamisa njhani, hi solve njhani. Hi laha department ya education yi nga fika yi arisa na mhaka leya corporal punishment. I mhaka leyi nga riki kahle ngopfu hi ku hi dyondzisiwa ku loko mi tirhisa corporal punishment le kaya ku munhu loko a ku twisa ku vava na wena u fanele u n'wi twisa ku vava enyameni. So hi leswi i solution yin'we ntsena leyi vana va tivaka yona. Loko sweswiwa ko va ku ri na apula va fanekele va tsemelana apula hi le xikarhi, ivi lowun'wana a tsema ri nga vi xikarhi ngopfu ku va hafu ku nga vi hafu. Vana lava vambirhi loko va lava ku ta na solution va ta holova ku mi nge teki leri, mi nge teki leri. Lexi nga ta hela xi va solution i ku swantswa hilwa, hi leswi swi nga ta teka swona. Lexi va nga ta vula xona i ku swantswa hilwa, ku nga ri ku na ku ta na ndlela yin'wana ya ku solve sweswo. Hi mhaka yini ku a va dyondzisiwangi, va tiva leswaku nhlamulo yi ri yin'we ntsena ya ku lulamisa swiphiqo hi ku tirhisa madzolonga. So ne le kaya vatswari a va languteni leswaku mhaka leyi ya ku loko n'wana a dyohini xo sungula ku ta va ku ri ku teka nkhavi a fayeteriwa, a nga kombisiwi na leswaku leswi u nga swi endla swi hoxeke hi ndlela yihi naswona swi na ti-consequences tihi eka vutomi bya wena. A nga swi kombisiwi. Lexi nga kona i ku tana laha a tekiwa a beteteriwa hi nkhavi, loko swi herisa sweswo munhu i twa ingaku u lulamisini xihoxo, kasi n'wana a nga va nga a dyondza kwala se a teka ku hi wona maendlelo lama ma fanekele ku tirhisiwa loko ku va ku ri na mitlimbo yo karhi evuton'wini. No, ni mi twile leswi mi nga swi vulavula mi ndle ku ni hileswiya swa ku ni sala ni nga ha ri na swo swi vula hi ku i ntiyisa mi ba tinhloko ta mhaka yin'wana ya nkoka swinene leyi faneke ku va hi landzelela. Ni khensini mingisero wa mina ku va mi teke nkarhi mi bela riqingho mi kota ku vulavula na hina. Inkombo. Yin'wana ya mintlhontlho leyi kumbexani hi nga vulaka ku hi hlangana na yona ku ya emahlweni loko hi kha hi ringeta ku yisa vukorhokeri eka rixaka. A hi tweneni loyi Bropet awushini nhlekani a vulavula na DJ la na Mozambique la Rustenburg. Mina loko ni vulavula hi tlhelo la bullying la ka bullying la a no kombela leswaku at least loko a li ku a bullying liya la xikolweni loko n'wana hi ku swin'wanyana swi endliwa hi ku n'wana a va na ku chava swa ku loko leswi swi endlaka loko a reporta a bullying leyi i ta hetelela yi endlini van'wanyana loko va yi twile swa ku va nga yi tekeli nhlokweni mathicara. So loko a loko va yi tekela nhlokweni loko a pota leswaku at least ku va na meeting swa ku vanhu lava mbulaka va kota ku ve ni va tshamisiwa hansi na vo va kota ku ve ni va understand va byeliwa swa ku leswi mi swi endlaka a hi swona. So maybe swi nga pfuna a ni tivi mara a ni zama tano.
ayene ni yatwa kuma ngemsava ya awara ya n'we ya fambisa ku yini u yime ku lunga bongi n'wana Timaleke loko swi famba ku ya hi laha xikunguhateka ko hi bula na MEC wa timhaka ta dyondzo ya masungulo Limpopo ndzhaku ka mahungu lawa kumbexana ta tlhela hi pfuna na ku hi twa ku xitori lexi hi vulavulaka hi xona se xi fike kwihi ndzundzuluko wa koho wu fambe ku fika kwihi hi ndlela yaleyo sweswi hi ya studio 4 la ku nga na bongi n'wana Timaleke a hi byela mahungu lama a nga hi khomela wona eka nhlekani wa siku ra namuntlha ya bongi. Nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Sweswo mingisero mkanalo na FM inkombo timinete ntsena ku bela wara ya 12 ya 13 xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko wa Afrika Wa Vulavula ka mkanalo na FM ni khalanga pet mathebula in'wana ri smart wa jima xitlhanga wa xingiritano wa chechana makunela wa ndandadza holobye wa timhaka ta dyondzo ta masungulo va la Limpopo ne hi ku ya hi mbulavuleri wa vona va ta va la kusukusela hi ravumbirhi ku fika ravuntlhanu se ni vona van'wana va vateki va mahungu va kha va ku va tila hi mhaka timhaka leti nga humelela mbilu a ko va timhaka ta ku khwale swi kunguhatiwile leswaku va ta va ri la a Limpopo ku va va ta kota ku languta matshamelo ya swilo eka lembe xidyondzo ra 2021 hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano hi langutela ku bula na MEC Pholi Vuxiyelo nkarhi lowu nga heteki mbilu hi ta twa kahle tani hi ndzawulo va ri yini loko xiyimo xi tetani ku hi vo lava a hi kunguhate ku va hi ta bula na vona hi ndlela yaleyo kambe ke hi nga siya mahungwini a hi twe Leonard Mahoshi a ku Boothbet ka tika mhaka leyi ya murhi wo tlhaveriwa wa Johnson&Johnson se wu hi tisela ku chava hi leswi swi nga humelela le America CNJ tiko ri lovile emakwena mavunda makwena mavunda na kama ya ku tumingisero mkanalo na FM ku wena u angula u ku yini minjhani Boothbet ni kombela mi byela muyingiseri loyi a ku humaka ku ri mathicara a va tirhi ku risana na vana va tirha ku dyondzisa ni vula muyingiseri loyi a nge u dyondzi a hanyani nkuzana inkomo i kulani mabunu la vulavulaka tani a nga rhumela ka Twitter hi ndlela kumbexana kambe swi nga koteki ku mathicara na vo hi vula ku a swa ku hi vo va nga va fesa ku ta ku vana va lwa ni ngo a va tirhi nchumu okay va tirha nchumu ku va ta ku hi nga ngheneleli swilo hi nga swi tivi va tirha nchumu ku va ta ku vana i vana mathisisi na mitwa but sweswiwa na n'wana na le xikolweni Natasha ni nge ku ta ku a va tinghenelwa sweswiwa vatswari va voho hinkwenu sweswiwani i vatswari voho va masungulo va lava hi ku nampundzu va yini xikolweni na mitweli botomini a hi tweneni van'wana kuna va angula va ku yini eka 015 297 1855 khalanga mina ni lava ku seketela muyingiseri xikolo lexiya a va xi cinci vito va hlonipha rifuno va ku na ku va department yi tisa ti-social work every month a swikolweni hinkwaswo kumbe hi ta kota ku vona ku tirhela kumbe ti va kona ku tirhela kwalaya a swikolweni hi ndlela yoleyo kumbexana swin'wana swa leswi kumbexana swi nga hetela ku swi hi pfuna i landza ra hosi eka Dumazi a nga Boothbet ni tela hi ku chava hi ku yimisiwa ka J&J mina ni ku loko a swo koteka tin'anga na to ba vukosi mi nga kwati ngopfu loko mi kwata ngopfu na network ya n'we ya tsema mi yimani kahle mi nga kwati le joni laha na hlomola na mina ku a joni ya n'wina na n'waka yo ya ku nga va ku swimoyana nyana kumbexani kambe ku ba right okay a xi leswi ni ringeta ku hlamusela swona ku ndlopfu leyi a hi ya wun'we ya hinkwerhu xo sungula loko ni ri ndzeni ka tlilasi ku na vana lava loko se swi ta ka bullying ya leyi vulavulaka yona kumbe lavo kota ku ba van'wanyana vana ni swi tiva kahle ku n'wana lowa mina loyi na loko a kha a huwa na van'wanyana i na rigombo i na vutswaka hi swi tiva kahle sweswo kambe loko se hi ri le xikolweni vona mathicara va swi kota ku vona ti-early warning signs ku na ku na photi xa mhaka yin'wanyana yikulukumba ngopfu for example loko vo ni fonela mina xivambu sweswi va ku n'wana wa wena i biwile hi mpama okay ni ta ya kaya ivi loko na ha tshamile na ha solva kun'wana wa mibohi himpama nto kuve xi ti sungile xi file endzhaku ka toilet se ni vitana mfundhisi malungana u tana ni ta khongela yesu u kona hi fanele hi xi languta kahle mhaka leyi no swi hlomula mbilu swilo leswi mati wa n'wana loyi i biwile ku vava a no pfuretela mbilu a tlhe a fa ku vava
hi ri yini mathicara mi ri mbiwi va ri yini a hi vona va nga dlaya n'wana luya a hi vona ma swi vona kambe hi nga endla yini that's why sweswi mi lemukisi va ka mayeka a xikolweni ku Dennis mi endla yini kwala ndzeni ka xikolo loko swi fika ka timhaka hikuva vana lava a va fani na hina xivambu loko hi tshamile ku na un'wanyana na wu twaka ma n'wi vona ku loyi i tekeliswa tatwa wakwe va n'wi tshomola nyonga a za a ya huma xibedhlele ivi xikimi xa yena xi cinca ku za ku kotiwa n'wana lowu le Benis Hospital va nga ha va phathula voko va tsema voko hi mhaka yintsongo ma vona ku hi twa timhaka to tala ngopfu media mi kahle ngopfu ma hi dyondzisa mara ku na leswi mi hi byela ku swi fika swi hi pfatlanya timhaka timbirhi leti mi dyaku mhaka ya mbirhi na leyi nga humelela a Mpumalanga a Benis a Delmas that's why mina dokodela loko o ni khoma na n'wi byela ku ri no loko o ka nga ni byerisa na n'wi byela ku tlhelela xikolweni tshame ni vula sweswo ni ku tlhelela xikolweni a ni ri na problem ni ku no ni twa soso ako a hi fambi theatre ni ku wa vabya ni byela dokodela a ni chavi ku vula sweswo a ni nga mini yi xikolweni loko ni nga dyondzelangi ku dokodela ni byele loko vukuma a mi kaneta hi ku n'wina a ni n'wina loko mi twa leswi swi vula ku swi lava theatre ntini ta swi kuma ndhaku mara loko a ni nga ri na tiwisi ntini ta swi kuma ndhaku ku swi sweswo loko last resort it's under the knives or operation mara loko mi ya ro sungula ku na leswi na leswi na sweswi ni le ku hanyeni ni nga tsutsuma ni siya milenge sweswi n'wana ta vula ku anything can go wrong evuton'wini se luya n'wana mana wa yena a nga ta kota ku vulavula a ri ka ti-labor pains kumbe a ri ka postnatal depression va tribula voko i swilo munhu sweswo swa karata namuntlha hi nga vulavuli politika hi vulavula swo vava kambe a hi voneni hi ya mahlweni hi hanya kambe leswi swi hlomula mbilu leswi ni mi tweli vavukosi leswo enkom ntiyiso swa hi yo mhaka hi kha hi ringeta loko mi hi twa hi hleka hi ringeta ku papalata swona ku swi nga fiki laha hi tshikelelekaku hi loko hina hi tshikeleleka haleni hi ta tshikelela na n'wina kwala mi nga koho hi ndlela leyi kambe a swi olovi ku hundza ka xiyimo lexiwani loko swi hleketelela swi swo tala u hleketa ku vana swi tele leswi munhu swi hetelelaka swi fika a miehleketweni ku kumbexani hi nga hetelela hi vulavula hi swi languta ku ya emahlweni kambe hambiswiritano a hi ku tumingisa ro mehe le ka 015-297-1855 mahungu ya tele kambe ke hi ta vuya hi yisa mahlweni masiku na ni hundza hi laha swivutiso ni tinhlamulo nhlikani lowu eka Afrika Wa Vulavula xana u karhele hi ku kanganyisiwa nakona a wu swi lavi wa swi lava ku twisisa hi laha bitcoin yi tirhaka kona na hi laha u nga endlaka mali ya kahle eka bitcoin xana u lava ku endla mali ya kahle ehandle ka ku va u nga lavangi kumbe ku rhamba na un'we ke loko swi te tano lulamisa xo tsala na phepha hikuva hi ta ku nyika tinomboro ta vanhu lava nga tshembeka lava nga ta ku pfuna mayelana na vuxokoxoko bya bitcoin a tsaneni kumbe a phalavurwa na le mapulaneng tihlanganiseni na justice eka 072 758 4562 kumbe cell b eka 079 4100613 eGauteng mihlangana na Roni eka 072 184 2077 lava nga na tinomboro ta WhatsApp va nga kombela ku hoxiwa leswaku va va xiphemu xa presentation hi ku va va rhumela marito adme eka 0680659810 kumbe 0717432661 Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. You know, the problem currently within the ANC is that there are people who are members of other people. You know, if you've got money and then you can organize a prize, buy people alcohol, and then you own branches and so on. And then people listen to you. You know, they don't disagree. So that's the problem. You know, these are the kinds of politics that are at play at the moment within the ruling party. xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula. swi tikomba swa mhaka MEC swi nga ha pasangi a hi tweni ni wena muyingiseri wa mehe ku ri yini le ka 015-297-1855 inhlekani Hayi khalanga minjani epfukele minjhani papa epfukile ku tolovela ku xeweta ne a swi oni ku xeweta okay ngondza nga ni ku nga ku moya wa ntombi liya u nga etlela hi ku rhula ne ntiyiso
xo sungula a hi languteni mhaka leyi na swi twa vanhu vo tala va na ku teka blame va yisa ka mathicara ne a hi languteni zame ku languta video liyani a hi languteni ku swi endleke kwini loko languta video liya a yi kombi kahle ku i khumbi ra xikolo kumbe hi le handle ka xikolo laya leswi vula ku ni nge teki blame ni yisa ka vadyondzisi xa vumbirhi a hi languteni mhaka ya cellphone ku ze ku va na mhaka le nkarhi lowu a va ku ti-cellphone aka vana va xikolo ti nga pfumeleriwa ni ri ivi va ti vulavulela va ku ri no va tirhisa tona ku endla research ti-cellphone so loko mo languta leswi cellphone yi nga tlangisa swona xiave aka mhangu ya ku fana na leyi vana va xikolo lavan'wana va kote ku recorda video leyi hikuva sweswi kha hi tirhisa swilo swa ku fana na ti-social media swi fast ngopfu ni mi byela mina ni le Gauteng mara swi endleka a Venda in a short space se video yaleyo a yi hangalaki ni sure ku yi fike ka mamiliyoni ya vanhu n'wana luyani u kumeke a exposiwa misava hinkwayo leswi nga endlaku na yena a twa se a nga ha tshunxekanga lero loko a hleketa mhaka ya ku ya xikolweni a swi ta n'wi tikela hileswaku video leya leswi nga endla swona yi endle ku fana na liya ya 2 weeks back liya ya correctional service liya le Durban yes mani kuma na mithu so okay a hi languteni ke mina hi ku ya hi mina ni vona leswi nga endleka leni a swi tshamisekanga aka vana van'wana because vana lavayani sweswi vanhu lava nga sala kumbe lava va nga hoxa xiave lava va nga recorda lava va nga hluleka ku va va lamulela n'wana luwa wa vanhu ni sure sweswi moya ya vona na vona a yi tshamisekangi a va nge hi tsakisiwi hi nchumu mani kuma na mithu ni mi yingiserini a hi languteni the very same people lava va nga recorda video lava a va ri ku hlekeni va kha va ba mavoko loko n'wana luwa wa xikwembu n'wana luwa wa vanhu a karhi a biwa hi vona lava namuntlha loko mi languta picture leyi va nga ku machini a ni swi tivi ku va sapota yini because va tsandzeke ku n'wi sapota loko a karhi a twisiwa ku vava n'wana luwa wa vanhu ma twisisa so lexi ndzi nga ku hlamusela xona bot pet ni nga ku hi ku ya hi mina na swi tiva a ni mi ri mavonelo ya mingiseri a hi mavonelo ya xitichi i mavonelo ya mina a ni ta ku vana va xikolo va nga ha pfumeleriwi ku va va nghena na swilo swa ku fana na tifoni a xikolweni loko mo languta timhangu to tala leti ti endleka eswikolweni va swi endla ingaku va va tiyimiserini hikuva va karhi va tirhisa ti-cellphone after that va swi hangalasa and swi endla ku ri n'wana ku ri victim mutwisiwa ku vava u sala nga ha hlayisekangi leswi nga endla ku ri n'wana luwa wa vanhu a hetelela a teka vutomi bya yena kambe hi swi ringanisisa ku yini mingiseri wa mina hiko swi hi kambirhi video yi hi pfunini hi kota ku vona vubihi lebyi kambe ke hi hala tlhelo swi tikomba ngeti ku hangalaka ka video leswi nga swi tshikelele n'wana luya ku tlula na mpimo ivi swi n'wi fikisa ka xiyimo lexi ko va ku hleketelela swi n'wi fikisa ka xiyimo lexi se hi vulavulaka hi xona namuntlha se xivutiso i ku hi swi balansisa ku yini ku ha swi lava ku hi tiva mahungu lawa hi hala tlhelo ha swi lava ku hlayisa vutomi na swi twa n'wina plus n'wina ni le entry lowu mi wu tirhaka hi n'wina vatiki va mahungu mi tsakela ku va mi kuma mahungu yo taniya lama ma hayisaku kambe hi ku ya hi mina a ni ta ku ri swi nga ku ri tifoni ti nga kumeki ku va ti rikhoda mahungu ma ku fana na lamayani because hambi ku ri n'wina ni sure ku laha mi nga kona mi ve traumatized loko mi languta video leyi leswi n'wana luya a bisiwaka xiswona and a nga ri ku anguleni hi ku tlheriseta a nga ri ku anguleni n'wana luya lero yi tsema na munhu loyi a nga na switwi munhu loyi a nga normal loko a languta video liyani a nga khomeki kahle kumbe ni ngo mutswari loyi a tivaka na vana a nga khomeki kahle because video liya i reflection ya leswi hi nga swi voni hi ku hlaya ka n'wina mi ku ya mi pfuna video ku va hi vona swilo swa ku fana na leswiya mara i reflection ya ku laha maroleni or laha matsambu high school vana va le va hanyisa ku yini or laha sweswo maswo i reflection ya ku leswi hi nga swi vona lahani a hi ku swi endleka ambilweni ntsena it's just that liya yi leakini but ku na to tala leti to kha ti nga rekhodiwanga ho ka hi nga ti vona nga ti hangalasiwanga ntiyiso nako sweswi swi ta hi pfuna ku ya mahlweni loko hi langutaka timhaka ta ku ololoxa swiphiqo swa mixaka lowuwani ku se swi ya ololoxiwa njhani loko ku ri na swiphiqo leswi swa ku va vana va xanisana hi xivona a swikolweni ka vula yona video yi ta boheka ku tsema nhlana hi ku a ni tin'wana ta tivhidiyo leti kumbexani loko se i fane i ya yi vona a wu ta sungula i lemukisiwa ku n'wina mi nga ta ka mi nga papalata kambe ni khensi loko mi te na tlhelo lerin'wana mi nga ta na rona ya mara blame yi nga yi ka vadyondzisi kambe n'wina mi kaleni va mudyondzisi ne yes na botmoki kwalano khale ka mudyondzisi wa mina lo ya primary a va swi tiva ku a hi pfana hina hi tsutsumisana ku bananiwa so a va nga koti ku vona leswi humelelaka kule vo twa rasi ntiyiso ne
so mathicara ma nga blamiwi because swilo leswi endleka a kule na mathicara na vona va shocked because vo vona video liyana va swi vona swi sukele kwini nemetweni bota xilo lexi vongo yin'wana mi nge xi koti xi tshama na mutswari wa xona nemetweni bota khesini vana siku lerinene na n'wina hlayisekana a khensa swinene hi ta fikisa swi swa makumu mingisero mena kona ku humelesiwe hi Morgan Xivamba ni kalanga Pet Mathebula DJ Matt wa landzela a ku dzumba na mina ni vulavurisa sweswi i kwala DJ Matt nhlekani